Aramid 4, versikulo 32 ken 33. Nain kakabsatan a panagkakadwa. Sangsang kamay sa idi ti puso ken nakim dagiti mamati. Awan iti nangibilang abukod na ti anyaman a kukwana. No di nagbibingayan dati amin nga adda kadakwada. Babaen iti naindaklan apan nakabalin, pinaniknikan dagiti apostoles a nagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor ti inted ti Dios kadakwada amin. Apo kasdi kumamit kadi iti aramiden ken iparanas mo kada kami nga agkakabsat iti daytoy nga henerasyon mi. Ken kadagiti sumarunon tupay kada kami nga henerasyon mi. Amen and amen. Sika ti amin ko, sika iti biyag ko, sika laeng iti dayag ko. Agdayaw aken ka, agrupabag ken ka, ay ayaten ka iti ngapod. Sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa, 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 sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sikat ti kabsat ko, siak ti kabsat mo, agdayaw ta ken ni Apo. Iyawat ko't imam, iyawat mo't imam, sang kamay sa, tay nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa, sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa nga agdayaw ken Apo. Sang kamay sa nga agdayaw ken ni Apo.